individualni od život. Se budiš, koji mi je tatko, koji mi je majka, imam li baba, imam li dedo, od kojem mesto su. Pa tije se strašni raboti. To ne se raboti tije kako što zamisluva deka bo Egejska Makedonija bile komunisti i ne znam što. Pa tamo ima naši čisti katolički sela, na primjer Aleksovo, koje je tuka preseljeno Voradovo, od kada je i biskup od Skopski rodom. Prekrasni luge koji govora zborova čisto kukučki. Čisto kukučki, koje brana ta ti otišao u katoličanstvo zato što i Grcite kako pravoslavni i našite kako pravoslavni, Bugarite, mislim, gi sakale da gi urnat. I može bi u ona vreme Goce Delče bil ima pravo koga sakal Makedonija da stane unijatska brda ima nekoje zaštita. Na što liči ovo?